Asibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ngalolu suku ekhaya ababukeli sithi uIsrayeli akaqedwa, sithi lamathambo asangaphila no matter isimo sawo sinjani. Mhlambe angibingelele kakhulu ngihamba nezinceke zikaNkulunkulu la. Socela umfundisi uDube akazivulele ngomthandazo siphambi kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Baba wethu onamandla onke egameni likaJesu waseNazaretha sondela kuwe uNkulunkulu wethu othembekile. Wena oshile ezweni lakho wathi oza kuwe awumlahlele ngaphandle. Baba wethu ongcwele naba bantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele besemakhaya besemsebenzini beseyindaweni ezahlukeneyo uNkulunkulu wethu onamandla onke siyathandaza sikhulekela amandla ehlele impilweni zabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lakho linamandla, ngegama lakho amadolonka ayaguqa, ngegama lakho izibopho ziyaqashuka, amaqetanga ayaqashuka, iminyango nevalo isithi yavuleka, ngegama lakho ababoshiwe bayakhululwa egameni likaJesu waseNazaretha. Sikhulekela amandla kaMoya oyingcwele egameni likaJesu eindaweni zonke. uNkulunkulu wethu onamandla onke thinta leya nhliziyo naleya nhliziyo egameni likaJesu waseNazaretha, ngokuba kukho okukwahlulayo. uNkulunkulu wethu onamandla uthezwini lakho okungenzeki kubantu kepha kuwe konke kuyenzeka. Bonakalisa amandla akho ke uNkulunkulu wethu ongcwele, ufakazela isandla sakhe sinamandla ngoJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi, siyambonga uJesu sibabaza ubukhulu bakhe namandla akhe. Mhlambe babukeli emakhaya ngicathi abaningi ngokulandela uIsrayeli ku TikTok sicelile kakhulu ngenxa ukuthi akuyona iplatform kahle esikwazi ukuthi sikhulume nje sivuleleke kuze basizakala abantu benkosi, abantu base South Africa. Briefly ngu-SB Maphumulo, Bishop Maphumulo. uNkulunkulu wangibiza nami ngoba uNkulunkulu uyabizana. uNkulunkulu efuna uMoses, uNkulunkulu wenza indlela yokuthi amthole uMoses. So nami empilweni yami kunezinto eziningi indlela engakhula ngayo, because sometimes abantu uma sebebona umuntu esekuma drugs esephila impilo yokudla iyobisi kuvele kube njengathi umuntu waqhuma etsheni noma angazi nami kanjani. But sonke mawulandela abantu abakhule nje kahle benamakhaya kunemithetho, but ngenxa ye-influence esiphila phansi kwayo nangabangani, njoba izwi lenkosi lithi ukujwayelana nababi kuyakonakalisa ukuyiphatha okuhle. That means mina njengoMaphumulo idakamizwa ngiqale ngikwi-age ngangimncane kakhulu, because I think maybe I was 14, 15 ngangilapho nje impilo yami uqala kwayo ukungena kuma-drugs. But umusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu esuke enento ngawe, enendlela yokuthi egcineni uyogcina kuyena. Impilo yami nje yaqala lapho kuma drugs nje lawa amancane, ukubhema ugwayi, ngoba indaba iqala vele lapho kugwayi, iye into idevelop ingene konsangu, isuka ensangweni njalo uya upgrade uyanyuka. So ke abanye abazali, mina uma njengomuntu owayengizala wayengibona kahle nje mase ngibanjwe insango ukuthi hayi ngeke khonto engahambi kahle manje kule ngane le, sivele nje indwaze umuntu abe yinto ongayiqondi. Kodwa uthola ukuthi uyangibona akaze ayibhema insango, kodwa wayengibona ngilongiphika ngithi hayi ma
hayi makwasha kwacima, amen. Amen. Kodwa khona izinto ngoba mawumzali ingane yakho kufanele ukwazi ukunothisa. Khona ke nje ovele nje uthothi akaboni lutho ngoba vele akanaso isikhathi sokuhlala nengane ayibuze impilo. Mhlambe nasesikoleni uthola ukuthi umuntu bekade nje yabo eflow wakhamba kahle esikoleni, kodwa uthola ukuthi ke manje sekwehlile, uthola ukuthi ube umuntu ngisho esikoleni obekade isikole masiphuma u2 mhlambe ubefika ngo past 2, hayi ngenxa ukuthi usengene kulezi zinto lezi usefika 4 past 4 ntambama. So nje ukuthi khona lezo zinto umzali ekufanele ukuthi abazali emakhaya, because kulula ukuthi into uma isitha sisaqala ungena uzohlasela umntwana wakho, ukwazi lento usheshe ukuthi uyibone ukuze leso simo sisheshe siathendeke. So ke ukuthi ke siyambonga kuNkulunkulu kakhulu ke ngaleli thuba, ngihamba nomfundisi uNgubane kakhulu esibambe naye kakhulu lenqola from 2016 akuzange kuze kube lula. Engicabanga ukuthi kuningi azosisherela khona naye ngokuhlala nabantu abasey'inkingeni ezahlukene, kakhulu laba ke bama drugs ekubonakalayo ukuthi izwe lethu iSouth Africa isenkingeni yalesi sifo, yale pandemic yama drugs. Abantwana bethu as iSouth Africa abangene kuye ukuthi ke nje ngizomdedela egameni lika Jesu, amen. Akabonga uJesu. Ngiyabingelela kakhulu babukeli. Ngibingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ubaba uNgubane njengoba sekushiwo okholwayo owasizwa uJesu ngelinye ilanga wayihawukela impilo yami. Hlasimpeke njengoba sizokhuluma ngama drugs, hayi mina ngalunguza nje ngangiphuzela utshwala, kodwa mangingaxoxa ngabo utshwala mkhulu umonakalo owenziwa nje utshwala empilweni yomuntu. Nami nje nginezigameko ngenxa katshwala. Jesus. Nami nje ngiyabona ukuthi kube uJesu akafikanga, khona imphumela eyayizoba ingemihle ngenxa katshwala empilweni yami. Yes. Ngoba kunamagama nje atholakala nje ngokuphuza utshwala, uyisidakwa, umphuphe, abanye bagcina bengondle emakhaya, kwenzeka ingozi abantu bephuzile, abanye bathola ingane bengazi ukuthi ezobani ngenxa katshwala. Sengisholo nje ukuthi nami ngangibanje utshwala, noma engathi utshwala buke ngathi kuyinto engcono, kodwa iqinisa ayikho into engcono ngotshwala, ngoba abuwakho umuzi kunalokho kuyayibanga futhi buyayiqeda ke nje imali utshwala bubodwa. So ngizama ukuveza ukuthi mangithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangikhipha etshwaleni, ngiyayibona imphumela eyenzekayo ngaphandle kubafowethu ongazi ukuthi ungabasiza kanjani, ukuthi noma ngabe utshwala noma kuthiwa ingayiphi indlela, noma bungashintshwa amagama, noma bunga-advertisewa ko-TV. Iyangichaza enye indoda mayiveza ukuthi zonke inkampani eziadvertisayo ziveza imphumela yensipho, imphumela yani ukuthi mawusuyisebenzisele na, kodwa ku-TV ayiveze imphumela yotshwala ukuthi umuntu mesedla utshwala imphumela iba njani. So nje ngizama ukubonga uNkulunkulu ukuthi mawufika la ekholweni ingqondo nje iyavuleka nje ingqondo, izinto uyibuke nje ngelinye ihlo. Mhlambe ngaba ngishadele, mhlambe ngaba nginawo unkosikazi, mhlambe ngabe nje angazi ukuthi ngiyini ngenxa yotshwala. Utshwala kuyona into ongayithatha kalula, buyayiqeda imali, kuyalanjwa ekhaya ngenxa katshwala. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu njobe esho-ke uBishop Maphumulo from 2016 uNkulunkulu eqala lo msebenzi. uNkulunkulu wamenza waba yingxenye kakhulu indaba yewunga ekuyiyona efike ngespeed esikhulu futhi yaba nemphumela esheshayo. Iwunga ya destroyer osisi bethu, ya destroyer obhuti bethu, ngoba lento ewunga uma ungayibuka omunye wabafowethu efakaza la kulabo abasizakalayo kwangithusa esho ukuthi hey njengoba uJesu engisizile kwiwunga, ukube uJesu ngingedwa nje
mangase kuthiwa angikho manje la ngikhona khona umuntu engabo banje inkunzi khona abantu engabe ekhaya ngabe ngiyantshontsha ethi nje ngingedwa nje kade ngibhema iwunga ngingakhulumela abaningi ukuthi ngingedwa nje idisorder bengiyenza ekhaya ngiyenza emphakathini idisorder nje futhi mawungayibuka indaba yewunga izoqeda imishado ngoba labantu basabancane kufanele bengabe bazoshadela baqanjiwe abantu ukuthi ovusa umuzi osibusiso beqanjwa abazali kodwa iwunga yafike yazodestroya kumanje bahleli ngaphansi kwama-bridge i-experience ke engiyitholile ngalomsebenzi uNkulunkulu asibeke kuwona ungenze njengobaba uNgubane noma umuntu ehleli phansi kwe-bridge kodwa sengiyamhlonipha ngenxa kaNkulunkulu sengiyamhlonipha ngoba bathe befika la befika begqoka ophaqa abadabukile befaswe ngeingcingo beyinto engazuthi bakhishwe emhlabathini bathintithwa kodwa ngenxa yokuhlala nabo ngokusizwa uJesu mina ngifundile bafowethu ukuthi umuntu omhlonipha noma engabe unjani umhlonipha ngoba abanye asebesuka la besizwe uJesu mebefika ngakubo abanye abantu abasababoni ngoba uJesu ufike wabasiza into engiyifundileke enyeke bafowethu iqinisela imsulwa abanye bayangena kwiwunga ngokungekho enhlosweni ngenxa nje yokuba seyidakamizweni khona umuntu khona nje wefakaza la ngaze ngambiza ngoma yiloya ngoba wefundele i-safety and engineering ngikhuluma kumanje usemgaqweni lo muntu kodwa wafika la wangisiza mina entweni engangibhekene naye ngobuhlakani nangenxa yokufunda kwakhe uthi ke mangabe ngena kwiwunga yena wayebhemela mangabe sebhemile kanti sebemfakela iwunga mebemfakela iwunga wathatha ibhanoyi wahamba wayaphesheya yosebenza mefika phesheya iwunga ke nje shana ngo-arosta iwunga mawangena noma ngaba wazi noma ngabe uyazi kodwa mayisithi ngibheme selileli demon lewunga selikuluma la wathatha ibhanoyi wabuyela la mefika la uyagula umuntu akwazi ukuthi uguliswa yini laba bewunga sebeyazi bona mebefika betho ukuthi uyagula usibani bamtshela abathi hayi awuguli wena udinga ubhema iwunga manje iwunga idemon elibe likumaselingenile kudinga ngoba lento iwumoya idinga ukuthi ukhulekele uJesu nje mehamba wefica umuntu egula ngekhanda wengamnikeza amakhambi wefethane nje ngegama lika Jesu kuphuma umoya ongcolile ayeke umuntu ukuhlala newunga idinga igama lika Jesu so i-experience eke ngiyitholile la kufika abantu beshadile la kodwa uJesu afika wabakhulula afika umuntu edelelekile abantu into engiyifundile la kufika abantu abafundile ngaphezulu kwami abantu abafundile ngaphezulu kwami abaneziqu abahlakaniphile ngaphezulu kwami manje lento yenza ukuthi ngimhloniphe umuntu sengishola ukuthi bafowethu noma umbone emgaqweni okwazi ukuthi kungenzeka ukuthi uthisha loyo kungenzeka ukuba udokotela kungenzeka ukuba ummeli loyo isimanga esenziwe uJesu mebefika la ebarestore babuyisele empilweni zabo namhlanje sinabantu abashadelwe abanamakhosikazi abanezingane ngoba uJesu mefika ufika abuyisela impilo yomuntu esimweni kade isona uJesu aphilise umuntu even physical Nkosi yami ngisho eyifweni uJesu afika amphilise ngisho eyifweni ngoba la bazalwane ayikho indaba yokuthi khona odokotela khona sithemba nje igama lika Jesu and uJesu uyawenza umsebenzi yilokho engakuphawula ukuthi ukufika kwabafowethu la mina ngiyabahlonipha abafowethu laba basabambekile nje abasemgaqweni bephathisa abantu ngiyabahlonipha ngoba sengibonile ukuthi khona abantu abangaphezulu kwami lapha ngempilo nangokufunda ngenxa kaJesu so nje bafowethu engingakusho ukuthi asibasizeni asenzeni konke esinamandla ukuthi sikwenze sibasize ngoba abanye bangene bengazi noma ngabe kuthiwa ungeneke azi bafowethu ngeke siqamba amanga maningi nathi amaphutha esiwenzile singabhemanga iwunga khona abantu impilo yabo yonakele bengabhemile nje iwunga kodwa impilo yabo yonakele andiyazanya ukuthi ilungiswe mina ngifundele likhulu bafowethu kodwa engingakusho nje ukuthi enginesiqiniseko sako ukuthi uJesu uyamsisa umuntu
Hey, uyamsiza. lokho ngiyakugaranta noma ngaphuma umuntu la asho yonke into ayithandayo kodwa engikwazi ukuthi umuntu mangabe efuna ukusizakala uJesu uyamsiza umuntu amkhiphe ezidakamizweni noma engabe kuthiwa uhlobo luni. Mina bafowethu ngiyabahlonipha abafowethu mhlambe umuntu usazobuya lithola ithuba kodwa Amen, nje yilokho amen. engakusho ukuthi uJesu uyamsiza umuntu uyaphuma nje umuntu ewungeni avuse umuzi ondle ekhaya asize nabanye abantu Hey. abe ufakazi ophathekayo yilokho engakusho kwamanje amen. Jesus, ay le ifuna ukushaya izandla mbukeli lapha ekhaya inamandla kakhulu. Jesu uyamsiza umuntu, uJesu uyakwazi ukukhulula umuntu kunanoma ngabe luphi uhlobo lwe-drug usathane ambophe ngalo, ngabe unga noma ngabe crystal meth noma ngabe yini lokho imendress Nkosi uJesu noma ngabe yini la osabanjwe khona etshwaleni esasho ubaba ungubane ukuthi utshwala buyiqedile imizi. Osisi bethu namhlanje kungathi ukuphuza utshwala istayela kulesi sikhathi and yet impilo yabo iyadestroyeka. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu, inhle into enobufakazi nebonakalayo uNkulunkulu enza umsebenzi. Nangu nje nceke Nkosi mfundisi uDube wafika engayena umfundisi eyiphara njengawonke amaphara ngoba babizwa kanjalo kulesi sikhathi esiphila kusona, but amandla kaNkulunkulu siwabonile esebenza evusa amatshe emfushumfushwini. Namhlanje uyahlonishwa kaNdengezi uyinceke kaNkulunkulu makukhulunywa ngabefundisi abakwazi ukumshiya ngaphandle njengomfundisi wakaNdengezi. Somdedela naye khona ngakusho ukuxwayisa nokuveza nje amandla kaNkulunkulu ukuthi ngempela okungenzeka kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Amen. Siyabingelela egameni lika Jesu waseNazaretha, ngibingelela abafundisi bamBishophi ubaba Ngubane egameni lika Jesu, abalaleli bonke yabasemakhaya egameni lika Jesu. Impela mangabe lithizwe likaNkulunkulu okungenzeki kubantu kepha kuNkulunkulu kuyenzeka. Nginesiqiniseko namhlanje, ngine testimony, nginobufakazi mhlambe engingaqala ngikusho besaveza ubaba uBishophi ukuthi siqhamuka eindaweni ezihlukene and ziningi izinto ezisilidela kulempilo yezidakamizwa. Ngifisa mhlambe ukuthi ngiqale ngikhulume nomzali mhlambe noma ubhuti ubaba mhlambe ngenzeka ukuthi khona obhemayo ekhaya, mhlambe ngenzeka ukuthi kamakhelwane emphakathini ngoba lesimo lesi si affecta wonke umuntu. Akekho umuntu masekuziwa ngama drugs ongathi yena aka affecteki noma akakaze abhekane nesimo esibuhlungu noma esimlethela usizi. Kunabantu nje sikhuluma abakhalayo othola ukuthi alikho elikhona mhlambe kubo kodwa abakhalayo ngenxa yamanye akhona emphakathini ngezinto azenzayo. Into engingayisho mina ukuthi kubalulekile ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu akukho okumahlulayo, futhi uma ngabe ubuka impilo mina ebengikade ngikuyona into engisizile kakhulu ukuphila kwi-environment ebengiphila kuyona ukuthi bekukhona abantu noma ngabe kuthiwa abancane kangakanani abebekade benalo ithemba nangayo impilo yami, including uma ongizalayo ekhaya, ngoba mina ukubhema kwami iwunga angiyibhemanga ngenxa yokuthi baba uBishop bengihlukumezekile, mhlambe bengiswele, mhlambe bengihlukunyezwa. Ekhaya basebenza kahle, kodwa mangabe lithizwe likaNkulunkulu ukujwayelana nababi kuyakonakalisa ukuyiphatha okuhle. I-peer pressure ngenxa yokuthi uqhamuka emndenini alright, ningayivaleli abantu abaningi abasezidakamizweni, iningi labo abasemajele, abanye abasekho sebefile, iningi labo imajority abantu abaqhamuka emakhaya right
abakhuliswe ngenhlonipho babe sayiveza nangomthetho enithi mani babona lapha phansi kwamabridge emgaqweni niyibuza ukuthi ingoba kwakwenzekaleni ingoba kwakunjani ziningi izinto i-peer pressure iyenza ukuthi umuntu angene edakamizweni ngiyakhumbula mina kwakuthiwa nje hawu ngangifunde St Francis College isikole engangikade ngifunda kusona futhi ngangiyisibonelo nasemphakathini kodwa leyo nto iyagcina seyincika yagcina seyingidina ngenxa yokuthi babekhuluma bethi hawu umfana lo ufunda kuma model sina hawu ibhotela ingane kama leyo nto leyo yangenza ukuthi icreate ienga ngaqala ngaphila impilo yokufuna ukuyiveza yokufuna ukuthi nami ngakhe isithunzi ngaqala ngabhema ngingabhemeli ukuthi ngithanda ukubhema ngibhemela abantu kwafinyelela la ngingasabhemeli abantu sengiyibhemela mina kwafinyelela la noma sengingasafuni ukuyibhemela mina kodwa kwacaca ukuthi sesingqilazile isono ngoba lithi iBhayibheli owenza isono uyisigqila sesono isono sangiqala lapho ngiyisekhaya ngihlala endlini bangizama befisa ukuthi kusizakale impilo yami mangabe lithi sinendlela ekubukeka iyinhle kumhambi wayo kodwa isiphetho siwukufa ngikhuluma ngokufa kwa physical ngikhuluma ngokufa kwa spiritual nami ke isikhathi esinjalo singificile ngaqala ngabhema ugwayi ngoba sayiveza ubaba iqiniso akekho ungaba interview akekho angikaze ngahlangana nabo ngisho ngihlangane nabo la ngaphandle engihlangane nabo le lade siphila khona ezitradini engihlangane nabo ejele mabeshare ama testimony ukuthi bangena kanjani ngoba siyafikelwa isikhathi sokukhala lapha kulezi ndawo besikade sibhema kuzona emgaqweni emakhaya endaweni eziningi sikhale kube bhlungu uthothi sishare izitori ukuthi ungene kanjani mfowethu kwenzakaleni bonke abantu enibabona belapha hayi ngoba kuukuthi iningi labo liyathanda ukuba lapha ukuthi besazi akusaphumeki futhi mina bengazi ukuthi umuntu mayesebheme ihunga akusekho ukuphuma ngoba nami ngazama ukuthi ngiphume ungeni isikhathi eside ngizama ukuyeka ihunga ngiyaxolisa kodwa ngiyathanda ukuthi ngikuveze hayi ngoba ukuthi mhlambe kukhona mhlambe into engiyiveza ingenawo amandla but i-testimony yami ngile ema-rehab sengifuna ke mina ukusizakala kodwa lutho ukusizakala angazi mangaki ngahamba ngaya ezinyangeni ngaya ezangomeni ngahamba nami ngaya ekhaya kwathiwa hayi khululeka sizoyilungisa lento yonakele lapha nalapha kodwa lutho ukusizakala uyamcabanga umuntu othola ukuthi ubhema ihunga wenza yonke lento ayenzayo kodwa manje akasafuni ukuyenza noma ehlanganyela ke ngoba khona istep sokuyibhema ungafuni ingakho abanye bengasizakala mhlambe naloko sikuveza bayafika umuntu uthola ukuthi akakathandi ngathi iBhayibheli lithini lithi wozani nonke ninesindwa nenkathele ngizoniphumuza uthi uJesu ngasemnyango ngiyangqongqotha so as long umuntu esayivalile inhliziyo yakhe ngisho umzali ekhaya into angayenza ukuthi amkhulekele into angayenza ukuthi amnikeze ithemba ukuthi kusazolunga aliveze uthando lokho umuntu kuyamenza ukuthi ekugcineni uma kuukuthi usavala inhliziyo yakhe ukuthi agcine esibona isidingo sokuthi athathe istep sokuthi alifune usizo so nasempilweni yami ke kube isimo esikanjalo kwacaca ke manje ukuthi sengiyafuna ukuphuma akusaphumeki ngisayiveza ukuthi mawusufuna ukuphuma kungasaphumeki kufinyelela la uthi ngizamile abantu bayangigxeka ngibizwa ngamaphara ngibizwa ngayo yonke into okusho ukuthi yona impilo engiyoyiphila le ngenxa yokuthini usuke uzamile mina ngase ngingasalifuni usizo sengithi ngiyekeni ngosizo hayi ngoba ngangithanda ukuba nje ingenxa namazwi ayikhulunywa yabona ithemba malike lalahlwa khona isikhathi la like lalahlwa ngisho ekhaya lalahlwa ngisho ubaba lalahlwa ngisho uma uyena umuntu obenginakekela kakhulu ke obenza ukuthi noma kuthiwa sengihambile ngikhumbule ukuthi ngiyathandwa ekhaya abo lawo mazwi abekade ekwazi ukuthi angenze ukuthi ngibe nento yokuthi noma ngathiwa ngisenalo ithemba kodwa kukhona abantu ebengithi mangibabuka ithemba ngibe nalo noma ngingasenalo ngenxa yokubona bona ithemba banalo ngami sengikhuluma nomuntu osekhaya ukuthi ithemba ibanalo ngomntwana wakho khuluma amazwi awukuphila ukuze umuntu mawukhuluma amazwi apositive lokho kuyamenza ukuthi abone ukuthi akukapheli ngempilo yakhe so maningi namazwi akhulunyiwe empilweni yami angenza ukuthi ngiyitshele ukuthi shuthi sengiyophelela kule mpilo ebengikade ngiyiphila kodwa kwathi mangabe
ufika abantu bekhuluma indaba kaJesu, bekhuluma ngendaba yaseJerusalema, ngoJesu osindisayo okhululanayo. Kufika abantu engibaziyo abakade beyigebengu beyama 26. Ayikho into enzima njengokuphenduka komuntu ekuthiwa yi26 aye kubuqhila aye kamanga aye inkohliso aye yonke into, ngoba laba abantu bashayeleliwe ngobugebengu. Yabona yonke into ayenza uma ebamba inkunzi noma eqamba amanga, wenza ukwazi ukuthi yena ukwenza ngokusemthethweni, unelungelo, unegunya, unesitifiketi sokwenza lokho. Yabona nje mina kande ngezi bengaziwa ukuthi isitifiketi sami, benginesitifiketi sami, into engaziwa ngayo makuthiwa khona obanjwe inkunzi babungubani, bengayiwa kunoma ubani, bekwaziwa ukuthi sizoya kusibanibani, uyena ophanta ngale, isona sitifiketi sakhe leso engaziwa ngaso ukuthi ngiphanta ngaso. Uma kungemina ngizoba nalo ulwazi, ngoba abanye banesitifiketi sokuthi omunye uyakhuluma nje bakushaya, kwathi woshaya bakushaya bathi bahamba bamasha nomqondo wakho, bathi makhumbamani umhlaba, bathi bayakuphikelelisa. Zonke lezo zinto lezo umuthi uyabheka izinto ezenza ukuthi abantu babambeke kube nzima, futhi kunezifungo ezifungiwe abanazo. Uma uyakhumbula uBishop ngoba naye ubekade eyi26 ukuthi kuthiwa alikho isango lokungena, isango lokungena elokuphuma alikho, elokungena kuphela. So kwafika umuntu ofika kanjalo ke, wafika washumayela ivangeli likaJesu empilweni yami. Wathi kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke egcineni alahlekele ukuphila kwakhe. Ngayibuka lempilo, ngayibuka inkambo yakhe, ngayibuka ingqinamba, ngayibuka indlela ahamba ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela asephila ngayo. Umuntu wayeyigunya, kwathi uyigunya leGabhadina, umuntu owayekade kwaziwa kahle ukuthi mkhulu kakhulu kulelizwe lobumnyama. Hayi, wavele wafika wangishuma ezindaba yevangeli likaJesu, kwanyakaza bonke abantu. Abanye ngiyakhumbula imeeting yayikhona, ngoba kwakhona ngisho osayitsheni kwathiwa usedale ngaphandle lo ndoda ukwazi ukuthi akhawuthi inombolo enezifungo ezingaka asezenzile. Kwasukunya kwathiwa kuyahanjwa, kwathiwa kuyiwa kuyena ngenxa yokuthi usedale engaphandle, kodwa ngenxa yokuthi wayehamba noJesu, ehamba noNkulunkulu, uNkulunkulu wangenelela, uNkulunkulu wamprotector. Even abantu abebekade bekhuluma kanjalo namhlanje impilo zabo ishintshile. uJesu namandla, uJesu uyakhululana, akukho kumahlulayo. Wafika lapho kuJesu empilweni yami sekunzima, sengiphumile nakulesa sikole sasibiza, ngahamba kwanzima, kwafinyelela la ekhaya bebona ukuthi asikwazi ukuhlala naye endlini. Kwafinyelela la ngiphumela ngaphandle, kwabonakala ukuthi no, noma ngabe kuthiwa samvumela endlini, ngoba ayikho into engangayintshontshe endlini. Ayikho into engangayintshontshe, inyama, ingubo, yonke into. Ubaba nje mina ongizalayo, ingubo zakhe zaseyihlala emotweni, ayikhiyele, ayithathe ekseni, odrop wakhe kwakuyimoto. Wayezasho ubaba mayikhuluma ngoba akafihli, wathi mangabe ngiphenduka ngamukela uJesu, uNkulunkulu wangisiza. Ngathi mangifika ekhaya baba uBishop wakhala ubaba, wathi mntanami ngacishe ngakubulala. Ngikhuluma nomlandeli, khuluma nomuntu osefisa ukuyifakela ushave ingane yakhe, khuluma ngomuntu osofisa ukuyithengela izinkaba. Ubaba wayesethi mntanami ngiyafisa ukuthi ngikutshela iqiniso, ngase ngifuna ukukubulala, ngase ngiseyinhlelweni zokuthi angikubulala. Esho njalo athi ngiyibulalele mina inja yami, ngoba ebona ubunzima. It's either kufika kwakufika izinkabi zizongifuna, sengixabane nezinkaba ezinye ngiyisongele, ngibanjwe idakamizwa, kufika abantu engibagwazile, kufika abantu engibantshontsheliwe. Ubaba ebona ukuthi uma ingafi lenja kuzokwenzakala, kuzofa thina lempilo umuntu abekade eyiphila impilo yamanyala. Kodwa uJesu wangisiza, ngabuyela ekhaya mina isikhashana, akubanga isikhathi eside. Zonke le ndawo engiyibalile mina bengikhuluphala kube right, ingakho ngathi sengiphuma kwakhulunywa kwathiwa usazobuyela, siyamaze zama, siyamaze endaweni ezithile, siyamaze kwenza konke impilo yakhe. Webeze bethi abantu mangabe iveza ubaba uBishop ukuthi babeze bethi izinkomo zingayeka utshani uma yena engayeka insango. Nami kwasekushiwo njalo ukuthi hayi usibanibani ayeke idakamizwa, izinkomo zingayeka utshani. Bamangala ngalola suku. Uma ngabe lithi izwi likaNkulunkulu akukho okungenzeki kuNkulunkulu.
okungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka. Wangisiza uJesu, sahlala phansi nobaba wakhala wathi ukube awuzange uze umthatha uJesu, wathi mangabe ebuka izinto ezasezenzekile noma ayisehlela ayiseyiplan, uthi ngaba ngibone lobuhlo obungaka. Uthi namhlanje mangabe ekhuluma ubaba athi noma ngafa namhlanje athi ngiyazi ngizela indoda ngeke ngafika ekhaya babishop kukhona kuxakanisekile kukubi ubone ukuthi izimpi iningi. Ubaba wathi makufika mina wathi kunento engifuna ukuyikhuluma ebengihlezi nayo inkinga ke zasemndenini, wathi ngibonga ukuthi sewufikile. Uthi mina ngisakuthathiso komfana wami nje uthi mina sewumfowethu manje, namhlanje wena umfowethu. Mangabe kukhona izimo ubaba ulinda kufike mina bese siyahlala phansi sidiscuss ngenxa yalo Jesu. Mina bani okade yiphara, mina bani obekade ntshontsha ade nginuka ngiyiphara leli elinukayo. Ngelinye ilanga ngeke ngiveze lobufakazi ukuthi mina wafika umuntu ekhaya komalume, wafika wakhalela umalume nomunye bafika bebabili bathi sibona umfana kaThisha uDube. Bafundiswe ubaba labantu engikhuluma ngabo babungubane, baphumelela empilweni befundiswa ubaba ebaqondisa ebashaya, ngoba lento ayikhethile ukuthi uqhamuke emalini emndenini mhlambe ofundile yonke into, kodwa impilo nje iyonakala futhi yonakala kakhulu. Le ingekho kufanele baqaphele abantu, ingathathwa nje kancane lento lo msebenzi uNkulunkulu awenzayo, ngoba ziningi izinto mhlambe kolunye usuku siyoke siveze zonke, ngoba ngisho ucansi leli abantu abalithanda kangaka inkanuko, abantu baseyidakamzweni ngenxa yazo inkanuko. Uthothi umuntu nje hayi ngoba wayehlela ukubhema, kodwa ngenxa yokuthi kukhona into athi mayisebheme ihunga eke itholakale lapha ekugcineni imbambe ingabe kusaphumeka, alahlekelwe nayona yonke ke into noma injabulo abekade eyifunela lento, ngoba iziningi izathu. Siyoke sikhulume ngolunye usuku ngalezo izathu ezenza ukuthi abantu bangene, sike singene kuzona, soyishiyela ngelinye ilanga leyo. Haleluya. So uJesu ke wangisiza khona lapho mangabe ekhuluma sengizoqeda baba uBishop, kukhona into amangabe befika ke beyiveza lento ukuthi simbonile lapha. Ngangivula umgqomo ngihamba ngibheka ukudla ePantown, ngiyakhumbula kwaku2017 ngoba ngangitshontshile ngihambile nasekhaya, ngahamba ngabona ukuthi ayi angeke ngisakwazi ukuhlala ekhaya indlela esengimoshe ngayo. Ngahamba ngaya lapho kwatholakala ngaficakala lapha ngibheka ukudla, wafika wakhuluma lo bhuti wathi etshela umalume wathi ngibona umshana wakho ulapha ePantown, umfana kaThisha ubhizi lapha uvula umgqomo ubheka ukudla. Angizameni ukumsiza lo mfana kodwa yayingekho into engangisiza, kodwa kwafika uJesu nje bazalwane. Wafika uJesu nje mangabe kukhulunywa izwi kuHezekiya chapter 37 lithi prophetha kulamathambo, lamathambo asangaphila na. Uthi uma Hezekiya uthi angazi Nkosi, uthi kodwa uwo owaziyo, kwathiwa prophetha kulamathambo. Kwaprofethwa ke nami empilweni yami amathambo esomile, esome kakhulu, ngavuka impi enamandla, ngoba kwavuka impi enamandla. Namhlanje ngishumayela ivangeli, namhlanje ngishumayela ivangeli likaJesu, namhlanje kuphenduka ama26 ade sihambile kushona omunye umfowethu kwaphenduka ama26 awu3 amamashloni aphenduka. Kukhona amamashloni abovu baphendukela kuJesu. Sizomemezela ukuthi lisakhona ivangeli likaJesu, lisakhona ivangeli lamandla, sakhona amandla. Haleluya. Sicathi uyayizola ke lapha ekhaya, kuyashisa la, kuyashisa kakhulu. Uyacabanga umuntu ophuma empilweni nje ephuma empilweni yokudelwa yokulahlwa, uthi uDavid kwangilungela kuba ngihlushwe ukuze ngifunde imiso zikaNkulunkulu. Namhlanje uNkulunkulu wenza imangaliso, uma ke sithi ngempela ungambukeli phansi umuntu ngoba ecela lapha emgwaqweni engcolile eyo yonke into, ungambukeli phansi. Labantu abantu ngempela uNkulunkulu azobasebenzisa kule generation, azobuyisa ithemba, ngoba nathi
ukuba sidlulanga la esadlula khona wayengeke uNkulunkulu asisebenzise kanje. So into kaNkulunkulu le mbukeli imlaleli akusona iscam, akusona iscash, akuyona into yokwakha imali, akuyona into yokwenza inzuzo, kodwa into yokulanda imphefumulo kaJesu ibuyele eqinisweni. So that's why ngisho nezingqinamba esabhekene nazo asibalisi asidabukisi, kodwa sinokuthi umuntu obonayo umsebenzi kaNkulunkulu ophilayo obonayo ukuthi lento into yokusupportwa inamba yethu ikhona egameni lika Jesu ofisa ukuthi hayi bazalwane ngiyafisa nami ukulekelela kule mphefumulo engaka. Ama drugs kuyiqiniso ngeke siwaqede ngoba kulento kunanabantu abakhulu aba involved aba behind ekuphusheni kwama drugs, but umuntu angakwazi ukushintsha yena ngoba nathi mina uma kwakuyena impela ke mfundisi wayethi hayi mntanami nezinkomo sezingaye kutshani. Hey, Indlela nje ama drugs engangiwathanda ngayo, kodwa mzukwane ngisejele wesivili bakhona ke abafowethu abaziyo engafikela kubona ejele 2007 kwaguquka amatafula kwenzeka i-turnaround. Umuntu obengene isigebengu engene eyo yonke into ebolile ejele, kodwa kwaphuma umntwana kaNkulunkulu futhi ngizwe ukuthi hayi Sathane uzoyidela inkani. Uyayibona la ke na ukuthi uyayidela ngempela kuSathane inkani kulesi sikhathi esiphila kusona. uNkulunkulu namandla bekuvuka nje lelizwe lapha ya uchapter 10 incwadi yezenzo egameni lika Jesu. Amen. Ngicathi uverse 38 lithi ke uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngoMoya oNgcwele nangamandla, owahamba enza okuhle ephilisa bonke ababephansi kwamandla kaSathane ngokuba uNkulunkulu wayenaye. Ayi ngiyayithanda nje leyo ukuthi ngokuba uNkulunkulu wayenaye wamgcoba uJesu Kristu waseNazaretha, emgcoba ngamandla nangoMoya oNgcwele, owayehamba enza umusa ephulukisa bonke abantu ababephansi kwamandla kaSathane, ngoba amandla kaSathane akhona. Makukhulunywa ngalama drugs, makukhulunywa ngewunga, wakayibona pho wena idrug umuntu elimenza abe impuqumpuqu iphela indaba yakhe, akhohlwe nanokuthi ubaba, ngoba ibaba ikhipha ngisho umuntu emshadweni. hey, kunjalo. Hey baba ungubani? Sofakazi balokho. Bokuthi hayi uyaphuma nje umnomzane ekhaya, aphume nje, aphume agcine ehlele emgaqweni. Ehlala emgwaqweni. Uyabona ukuthi hayi impi inkulu la ngaphandle, inkulu, kodwa kuJesu weze la kona lokho. Jesus. Futhi ke into emnandi ngoJesu uthi uJesu akazele laba abalungile, Yeah. ngoba lento kaJesu kusho ukuthi ifana nesibhedlela, Yeah. ngoba bonke abantu abalimele nabagula baye esibhedlela. Jesus. Kusho ukuthi nala kaJesu, ngoba lento ke kaJesu inamandla ngoba isiza ngisho umuntu engqondweni, ngoba mekwashayeka ingqondo, ngoba yonke into umuntu ayicabangayo iyona yenzayo. Manje ke makwafika uJesu waguqula ingqondo, umuntu usesizakela impilo yakhe yonke, ngoba mayingakashintshi ingqondo. Ngisho njalo sisakwenye indawo eThekwini ngithi nje thina masithandaza sibuye sikholekela ukuthi uNkulunkulu akaqede uthando lwewunga kubantu, ngoba uSathane ufaka uthando lwewunga kumuntu noma esesizakele, kodwa uthando malingakapheli uSathane uyamrobha ngalokho. Amvala amehlo athi umuntu esayibone ekhuluphela eshintshile, kodwa uSathane ngoba mubi angambukisa izinto ezinegative nezimbi ezenzakalile. Afetha namtshengise nje into engekho indlu yolwembu, into othi ubambelela kuyona ivedaniwe. Hey Nkosi yami. Kodwa ke siyambonga uJesu ukuthi hayi wagcotshelwa kona lokho ukuthi ahambe enze umusa Ephulukisa abantu. muhle uJesu bafowethu akakhethi balala muntu, akakubheki nokuthi uphumaphi. uJesu nje mawuza kuyena uza kuyena ukusiza ngempela, Akamlahlele hayi ngaphansi. akamlahleli ngaphansi. Siyabonga kakhulu ke mbukeli egameni lika Jesu. Hayi lezi ndaba ziyashisa, singakhuluma kuze kube kusasa, kodwa ke ngoba siqalile siyaqhubeka. Buningi ubufakazi osazobuzwa amandla kaNkulunkulu
efakazwa edemonstratewa la abantu abasizwe uNkulunkulu ukuthi bakuphi namhlanje nempilo ngoba uJesu uma sibakhulekela icounseling yala ekhaya i-based ezwini likaNkulunkulu siyabakhulekela ngoba siqonda ukuthi asibambene nenyama negazi kodwa sibambene nemoya nababusi nomoya babe emkhathini uNkulunkulu usinikile lento usinikile lamandla ukuthi abantu bakhululwe kulesi sikhathi kule generation siza umoya omkhulu werevival siza umoya omkhulu okukhululwa kwabantu ababoshiwe noma ngabe uboshwe yini empilweni yakho akhona amandla kaNkulunkulu Jesu uyaphilisa uJesu uyasindisa sithi ke mlaleli siyacela nisubscribele bakwethu kulo YouTube channel wethu siyanincenca ngothando lukaJesu uJesu uyonibusisa ngalokho enizokwenza emakhaya uNkulunkulu ke anibusise nonke ngoJesu ophilayo amen Israeli akaqedwa Akaqedwa. hallelujah Praise the Lord.